Pokušat ću da vam izvedem jedan jednostavan ogled, verovali ili ne, iz predmeta srpski jezik i književnost. Saznaćete nešto više o prirodi zvučnih i bezzvučnih glasova. To nam je važno ne samo zbog poznavanja prirode samih glasova, već i zbog poznavanja glasovnih alternacija, a znamo da to sa sobom povlači i dobro poznavanje srpske pravopisne norme. Ogled je veoma jednostavan, potrebna je samo šibica. Da pokušam. B, P. Iz drugog puta, ali smo uspeli. O čemu se naime radi? Kada sam izgovorila glas B, videli ste da je plamen šibice samo se pomerio, a prilikom izgovora glasa P, šibica se, odnosno plamen se ugasio. Zašto? Zato što prilikom izgovora bezzvučnih suglasnika glasne žice su opuštene i vazdušna struja nesmetano prolazi. A kod zvučnih glasova glasne žice su zategnute i treperenjem, njihovim treperenjem neizmenično prolazi vazdušna struja. Znači, otvaraju se i zatvaraju neizmenično i vazdušna struja samo u određenim razmacima, te zbog toga samo plamen malo se, bukvalno da kažemo, poigrao levo i desno. Pored ovog ogleda imamo još jednostavan način da proverimo zvučnost i bezzvučnost glasova i to je veoma jednostavno na primjeru glasova Z i S. Šta je potrebno raditi? Samo izgovarati dugo Z i S i zatvoriti ušne školjke i vi ćete čuti sami koji je glas zvučan, koji je bezzvučan. Bukvalno na osnovu jačine možete da procenite. Ovo su samo neki od onako zanimljivih primjera koji mogu da vam olakšaju poznavanje glasovnih alternacija, poznavanje glasova, samim tim i glasovnih alternacija, ali ono što je svakako važno za vaš dalji rad je podela suglasnika po zvučnosti, znači za poznavanje drugih glasovnih promjena za koje su vezane poznavanje ovih glasova, a to je ono što je vama već poznato, to su zvučni i bezzvučni prnjaci. Znači, oponenti ne mogu drugačije nego jedni sa drugim, znači B, P, G, K, D, T, Đ, Ć, Ž, Š, Z, S, Dž, Č i imamo F, H i C koji u stvari nemaju svoje zvučne prnjake. Nadam se da su vam ovi mali ogledi bili zanimljivi i da će vam pomoći u savladavanju gradiva.